Ulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina uveze umtuthu ngakho malo bathi ilast bona makumede mhlabe makuthi usemusha like uphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu engumsakazi ukhoze FM uSbu Buthelezi Zimshubele lapha isimo ngenxa yabantu lapha bafuna izimali zabo zibuyele kubona lapha nakuzokhumbula ukuthi lensizwa ke kuye kwakhumbuleka ukuthi ke khona udaba olukola sabalala enkundleni zokuxhumana lawo amangasa abantu abaningi ukuthi uSbu Buthelezi unqwahe nezimali zabantu lapha ngenxa nje ibhizinisi owalivulayo lapha nekuthiwa imali ibuye siphinda phindekile lapha ke ekuthiwa ke abombuso investments kasakhuluma ke kalulu daba kakhulu lapha ekulo leli khase lika YouTube kuyiredo inkezo sike sezwa ke futhi ke ezinye zendaba lapha nakuthiwa lapha uSbu Buthelezi usefunwa lapha ama forum la kuthiwa iSkebhe ke lapha kuyaziwa ukuthi iSkebhe ke asidlali kanjalo siyashaya impela abantu impela bamthembisa lona lapha iSkebhe besho ukufuna izimali zabo lapha ke namhlanje siyamabe sivuka sabona iphephandaba okuyilanga lapha kuyihloko nje kade sigqama kakhulu ngaphandle desithi odomokhosini uvuma izono zezikweleti kwasekuthiwa ke kuthi uSbu Buthelezi uzibophezele kwebeSkebhe ukukhokhela abakweletayo ke sithe sesibona lapha emini lapha kwiposti bekade trend impela einkundleni zokuxhumana kuthiwa ke sekuvulwe lapha ukuthi noma ngawubani umsamari olungileyo kukhona afisa ukufaka lapha ephaketheni likaSbu Buthelezi akufaka ukuze lapha ke azokhona ukuthi akhokhele abantu okudingeka ukuthi lapha abakwelete kwenye post nje efika yaqhama lapha kafaka ukuthi abantu ST Dlamini ibhala ukuthi bandla lenkosi thank you all impela ikhwela silishayile lezwakala ezitabeni ngicela ukubhekisa kulaba who are willing nje ukukhombisa uthando kuSbu Buthelezi after everything abathi nje shenge kuzodlula after everything here is our love umzimba kaJesu ushenge ungomunye wethu baningi abacela ama banking details nawo ke bafowethu let's show love and share the poster I'll post them on the comment section and pin it low 100 rand wakho 200 wakho etc sihlangane nabanye mkhulu umehluko ozowenza wasefaka lapha nama banking details njengoba lapha uzibonela ke lapha nescreenini sawo ukuthi nawe mhlambe mangabe ngomunye wabantu abafisa lapha ukungenelela kulapha kuSbu Buthelezi bangenelela nganze kwethu sinjalo indaba esiniphathele zona namhlanje kwesenkezweni asazi ukuthi mhlambe kuthini kwakho ukuphawula ngalezi indaba kodwa ke mina zodinga ukuzwa lwakho uvo lapha ku comment section ke ungixoxele kabanzi ukuthi wena mangabe indaba isinjene ethinte lapha uSbu Buthelezi luthino wakho umbono ngalolu daba mina ke izona indaba bengizithulela zona mhlawumbe zihamba phambili kodwa ngingakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bese niyangilandela ku Facebook @radio inkezo za nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.